Om Swastiastu. Rakerai sareng sami sanewangyang titiang, sapunapi gatrane, dumogis tatakena rahayu nge, kecunduk mewali sareng titiang, Nilo Putu Puspita Agustini, penyuluh bahasa Bali sane poleh omongan ring kelurahan Panjer. Nah, ringgala sane becik puniki, titiang jaga maosang parindikan, mepelalian macepetan. Sampun saya ge sareng sami, ngiring sareng-sareng piar sayang. Macepetan mawit saking kurunalingga cepet, sani mategas dasar tangkap utawi sigap. Boleh pengater memiwah pengiringan, dados macepetan. Pepelayanan puniki nenten kauningin saking napi wet nyane. Nanging pepelayanan puniki sampun ngelimbak pinake pepelayanan tradisional alit-alite. Kewagadan angkes, mekelit, miwah nyerang pinih membuat pisan ring pepelayanan puniki. Nangkes miwah mekelit, mawi guna anggen ngeliden angge sarire sani keserang. Taler, nyerang mategas ngererah angge sarire lawane sani pacang kegedek sani ngewetuang kalah. Mekelit miwah nyerang, saling mesaing oleh pemilet mangdeside dados pemenang. Para pemilet ring pepelayanan puniki mangdane seimbang. Yening mekelompok, mangdane seimbang nalar jumlah pemilet ring suang-suang kelompok. Miwah, wenten asiki sane dados wasit nyane, sane pacang nentuang sapesire sane menang miwah kalah. Tatkala mepelalian macepetan, pacang kepanggih rasa gotong royong saking para pemilet, sane medasar rasa sportivitas. Nah, mangdane nenten penasaran, sane mangkin ngiring sareng-sareng nonton Komang, Wahyu lan Kadek mepelalian macepetan. Sadurunge ngawit mepelalian, maka sami pemilet nyumanggemin sapesire sane dados wasit nyane. Ngelantur napi mantan sane dados ketunde utawi kagedek tur kasenggoh pemenang. Wahyu sane pindah ke wasit, sampun nyumanggemin sareng Komang lan Kadek, sane dados ketunde utawi kagedek, wantah saking sirah kantos awak manten. Tur, pepelalianan kekawitin. Wah, look. Riantukan Mang Putre ngedek limane de arte, nanging de arte ngedek awakne Mang Putre. Nganutin uger-uger sane sampun kacumpuin, sinah de arte sane dados pemenangnya nih. Sapunapi, aluh nge mepelalian macepetan, sane mangken ngiring sareng sami mepelalian macepetan, sambilang megending. Kantos iriki dumun nggih titiang ngiringang rakerai sareng sami, dumugi wenten pikenoh nyane. Maka wasananing atur, titiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om.